بناوی خدای رحمان و رحیم تماشاوان هجا ام ایرو د برنامه عشیرن ما یکنو ام لپیشبری ونه ایرو ام لکردستان باشور یا عراق پایتخت کردستانی ام لباجار هولیرن ام لگنده درش آغای عشیره هر کیا به محمود آغا در حق هر کیا ده ام هف پیوینه بکن نوها ام لدرباز گندن لوحا گند هند بینن هم به حرف لاتینی و هم جی به حرف سورانی و عربی لوحا گند درش دنویسنه گند لمقابل میا ام محمود آغا را در حق هر کیا ده هف پیوینه بکن هون حزکن ام زیده درج نکن ام هرن محمود آغا لهویا میا به نام خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلات و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آلو اصحابو اتباعی و توان با حتی رجا قیامته تماشاوان هجا ده برنامه عشیرن ما یک نو ام لپیشبری ونه لباشور کردستان یعنی کردستان عراق ام لپیشبری ونه لباشور کردستان ام لپایتخت کردستان لهولیر ام لگنده درشن گنده درش براستی قبیله عشیره هرکیا لگنده درشه مجبوق به عشیره هرکیا را به آغای عشیره هرکیا را در حق عشیره وانده ام هف بیوینه بکن ما تشبس کرد خدا جه رازی به آقای عشیره هرکیا مام محمود هرکی آقا مام محمود آقا یه هرکی منش کنن دریه خواه یه گنده خواه یه مالا خوش مرا بکر ام جی افروش بونا میوانوی در حق گنده وی و عشیره وی و هرمه ده انشاءالله اما برا هف بیوینه بکن هون حزکن از زیده درج نکم از بزی ورم سر مام محمود آقا پاشه انشاءالله از پرسیگو حوجه از جه بکم مام محمود آقا بخیر هاتن برنامه ما يجيب خيراتي از جو رازی به باشن سلامتن انشاءالله تشكر كان ممنونين ام سپاسی خو پیشکشی جناب و شخص و ده ام پیشکشی همو عشیره هرکیا دکن لورا و دریه خوی عشیره خوی گنده خواه اجمرا وکرد بوی هف پیدینا برنامه خدا جو رازی به هم سرناوه نونر و خواتکاری تلویزیونی سپاسی خو پیشکش دکن مامو از خوازم اول هون خواه بدن داناسین چونکی هون مزین عشیره نه خدا مزنه اون سروکی وینه یه هرکیا ناوی و برناوی و یه باوی و بافبیری و اشکرم آخر بیجم پاشه می در باسی پرسی خوبیم پیشکی هم خیر بین سرچوا هنگو ازیت کشا تشریف اینایی را برنامه کیسه عشیده تامت چکن ام ممنونین ام خوشحالین پاتنا هنگو بایده هنگل بخیر بین سرچوا از نوعی من محموده از کوره اسعب آقای ما اسعب آقای کوره فتح آقای فتحها كوري صادقة غاية سلوك عشيرتها هذه منطقة هوليري قديم زمان هندي بيلو مثل 200 سال ابتدى هم كوتنوي منطقي سيدي 7 سال يعني 200 سال 200 ابتدى سال هندي أكثر بيلو من 200 سال ابتدى هم كوتنوي منطقي يعني بافي و بافبيلي و يك يدرى قوتيه بافبيلي ما يتشاري بينجي هوليري بيت روی منطقه بیزستان هم متحاتی ایره هاوی نامه چوی با حدود ایران و عراقی هم عشیرت که خودم پس بینم پس خودم کرده
سستان متاتیه پاوان آل منطقانه و هاوین آجم چارکستان کستانه دست که نسح دیده ایران و عراقه و وقتی بیا هاوین ام داخل نو اردی ایرانی بین اتفاقی رسمی بین دولت عراق و ایرانه خودم پذیر ما چون سه بیرون منطقه ایرانه حتی مانگا 10 و 11 جاره که کشت که تان نبود عراقی تان و منطقه دوری بری تولیده خودم پذیر توزیع بین سه پاوانت خود نشته جی. بله. دروازه گنده من بالا خدای ماشاءالله گنده و هم چیه هم بریه هم بین بری دشت بری yani dua avantajı yani hem alikviye xodspene ne çiyak ya Asya burası yani gerekin avcı avantaja kajvara yani cihe çereci heye جی هیا و جی فلاحت cihe felahat هر جی heye هیا mamo günde ve draş şu ve bahs kir ve go ne takribi 2 sali lugor agahiye meye bavu baf bileme hatiye damezrandın به هولر وگره دایه و مسیف و گریدایا مسیف و مسیف گرید. جی شقلا و گریدا شقلا و جی هودیر و گریدا بله نابناوی و مسیف چند کیلومتره بینما مسیف تقریبا نزدیک 18 کیلومتر ها بله مسیف جی بو شقلا و جی تقریبا 18 کیلومتر بله دیگه گونده ما بو هودیر دور 32 کیلومتر ها بله اول ده هر کی تدنی یا بریا و süt sali هنکی ده بریا و تدنی نه بلیا ما او گونده اصلا یه اشیرا گردیانه بله بس قدیم زمان هرکی به تاعت سوی گونده پاوانت یعنی پیش پاوانی هرکی ها بیاد بله خودان پذیت هرکی وقتی پاییزه تا نخوره تا نو گونده توزیع بین اینگی چاندنی لیره هن زور نبی فلاحت کم تا تکرم قدیم همه پاوانت هرکی بین اینی هوید معاوه لیره هوید معاوه پاش اینگی جی ملکی کریب تابو تقریبا هندی تیتا بیرامه زور بی خلقی و گونده هرکی بینم منطقه گون چند هزار دونمن yani 2100 بولما بس اردی بکر فلاحت تیتا و یه مرعاجی تقریبا 3000 بولما دونمه و jema bakur ya ziyatırın yeme hezar Ne, yem- hezar metre یما 2500 متر مربع 2500 2500 yani her hezar donme ve 2500 500 donme متر دون میوه Ha. تمام Hamu jiteyn çandın. اوی فلاحت هم تیچاندن بله. اوی او زوری او جی مرعا او خاص بو حیوانیه Çavaya cotkariya ve yani bereket abi çavaya. اگر سال باران بیتون برکت اوی باشه مین توسط او هوای موسم باران و باران وقتی خدا بین باشه اگر نمیجی بکی او سال جوتکاری Mesela ما باش sala نبی baran bu bara çend davece donum. حتی چند؟ 20 لیج تویت Biz tolçek. یعنی یکو 20 هم بیجینه Beli. اگر بله. تو تنه که پاوی 20 هم دیتن نبو اگر بله. باران هبیتن ده جیتین Av ne küre çim amun bira nakolun. Cema mesela Libakur hamu millet birat kola ziraat akhiya avi. Ziraat avi ji dukat sekat bereket abi betire. انو که دست بکری بیره کولای Beli. و گرمنو که ببیرات چینن Beli. و شینایات چینن و خضروات چینن فواکه چینن و دست بکری هیدی Beli. فعلا انتاجی بیرا باشتر لیه Çend metredir kavmamu av. اگر لمنطقه ناوگند لیده حتی 200-250 مساده بیلیده Ne gelek küre. بچه خار بنده لایه بنه حتی 100-150 مساده گهیتا آوه Beli. Nizme ne küre yani cema juhay. هر Hatta وقت betire jil cema. 250 حتی هم 250-280 مساده دیدن Beli. سی انشال انجیل آویده Gelek başı. Cotkariya ve hav genim ucaha ya. گنم جهه Juda بارا پتر گنم جهه bala pırtır genim ucaha. انو که با بیریت تیوازی تشتیت هاوینی جی برا چینه استقلال کنن دو موسم ارده استقلال کن زستانا گرم جهه چینن هاوینا جی گرم شامی چینن هنده تشتیدی چینن اوی استفاده و بازار هبیتن Liceme iyi avi garis dişinin pambam dibêjin. لوکا هم بیجنه آه. لوکا Wê dişinin bawer bike gelek baş e jî. Yani il herêmê min bala xedayê hew نیه hinek bexşe şolê domata çandibûm û gundor başka tiştek min nebû. هاوینا گندورا چینن تماتا چینن خیارا چینن شمکا چینن Bele.
باجانا كرديا أو تشتري فواكه وخضروات دي همية تشينا بله أو مش زور بله مامو اردي همو گندیا هي أغلب جندي عتايا دبروان سر دبه وان عتايا بله مامو شخوا گنده و دراش همو هركينا جغيري وكسي غريب ده هي نا كسي غريب بس مديري مدرسة يهاركيني أنا كو أبيدي هم هاركينا بله چند مالا مامو گند هاو تبينش مالا هفته و پنج ماه گوش دایه yani sadam yani keseki je bar kiliyam ben goç نا ne dayı ama leri ne هذا أنا أبي زيادة جبت هذا من توا بله. خالص günde herkiya جغيري دراش دهريمه دهنه yani Zor. bir aşiri زور çend gündün mesela لما إحصائية كدقيق نية شان قلنا بس زور takribi yani نبي شيء صحوتي قلت هنا maşallah أبيدي جيب بتريد كوتية مجمعة بله. يعني الخباتي طوب زوا ملو مرة بله. سيبيلاني كاني قرجاني كورغوسكي أو مجمعنا هركي زور اللي نو مسيف بخو هركي زورن كوري قندك هاي بس مسيف زورن ديشا دشتهلي لي هركي ويلي ديشا ديانا عدد زور هركي ويلي هو بلا بهال ديانا هركي توزيع بحطات كلاكي Diyan خباتي. akıl spere kelek تقريبا هم منطقة ودوري بريد هولي ريجي ويلي ونو شاري هولي ريجي مجموعة مالكي هركي أو جبتي ضاي merkeze herkiya kilere yani Zor. deraşa ya زور بي هركي مركز رئيسي خباطة كلاكي كلاكي من تقريبا نا الواد نرامي بتريد كوكي واردة بخو أصل خو مركزها هركي بلدي ما يبشت إلى بجنة ميلاخور جي بابو بابيليد ما أو مركزها هركي أبي أو وقت خو بايزا وحيطات الواد كوم بين واد دست بيت كد عشير توزيع كل بوسطة وامن وبهارا جي هم تار نورده واد مركز قرار وإدارة دير ميلاخور بي أو تقريبا 10 كيلومتر كده دير anha deraşa merkeze أنا هذا الرشام çünkü ağalkı ve merkez كردي واد orada. تتأثر yani ev بس usulü زوريا هالكي كيش منطقة نستجينا منطقة كلاكي ودولة بليتي تقريبا سيشار مجمع زور بي هالكي كوكي منطقة نسبة هالكي نير صورة بله tercihleri mayel vereyim mamusta بله tercihleri hayvan حيوان yani زور xoykirna hayvanat Zor. dedi böyle vagon koç am أنا koçer bu نوكي حيوان زور خلقي يقول خرا حيوان هاي beli هم خدان حيوان yani o adet berdevam بعد دوام الأول beli mamu beri dhereme de divan habu ya ağa gün morov hamule kom dubun pirsgirek çebu ye yeki garip ya jiye ki andam aşire daha dili gazne xwa li divan edker evara li civiyan sohbet dikirin şev ev televizyon tuna bu internet tuna bu berdevam hin ev adet yani ya civandına divan بأسلوب قديم نبر دوامات بله. شو جارة وقتی تلفزيون راديو نبين مجلس بين شواخر بين مجلس بين دور درجة دنگ بيش تاتنو أبيت سر بهرديد جرانه و تاتن رونشتن حتى درانگی شوی نو که تلفزيون أو تشتبه پیدا بی بچک أو که بس رونشتن دیوان هوا هيا بر دوامه اگر گرفته که بگه مشکله که بیتن طرفک یه عشیره ما بی طرفی بیگانه بیتن کم بن رونه خاری بو چاره سر کنه و گرفته اما بر دوامه نتیجه beli neslenu jî hîn dibin xwe nifşên û neslên û ciwan yani ew civîna we bandorê ser wan jî أو جدا أو جي حاضر بله. أنا يمكن جيليني وجي جحيل جي حاصل بن كون بن ورنشتي صار سر كنا مشكلة وسر دانا خربينا والمناسبة أو جنجو بيرو جحيل أو تبغى حاضر مامو ji adetê berê yê Kurda dedî Kurd adetê wan xweser bûn yani ne ji Ereba girtibûn ne ji Türka ne ji Faris yê xasî bi wan ve hebûn çima ne ji adetê berê nav herkiya de yani ew rûmet şîmet qedir qîmet ew kevne şopî نغمة هركيا عادات وتقاليد قديم ماينة احتفاظ بكلمة حتى نوكا
حتى انه كيجي تقريبا بيجم قرا عشيرات بتر التزامها هاي عشيرات ياخو يكون يفتر انه عادات وتقاليد قديم زول به هويد ماينا وهاد كيادا وانه كيجي هالشور صار كان ها ويكي بيجي ريزيجي ليه انه باراستينا حتى انه كان عشيرات الدولة برجي تقريبا غاد ذاكي او شي تتنا بس هالكي بترخرا التزامها هاي عادات وتقاليد كويس قديم جيلينو جيت شوبين جيلين يجتين انا ولدي يا شو دشوهين دبن يعني او هذا بله اما اذا ما يا بشر جيليني ما جيليني نهيت انا دكتاي بهيت طبعا جيليني جهدي برابر böyle جيلينو شو خزينه جهر ملت يرج انسانيت يرا خزينه همي کس خوازه و خزینه بدست بکه یعنی لازمه ام جوی خزینه خب دست جمعن و برندن طبعا ما جيليني اساسي كومانجو اساسي ملتي اساسي مجتمعيه بله تماشاوانın هجا ام ل کردستان باشور ام ل پایتخت ویل هولر گنده هولر بنافچه صلاحالدین و گریدای گنده درش به سروک و آقای هرکیار به محمود آقا را در حق گند و عشیراوی ده هم هفت بیوینه کن اول مخواست حق گند و حرمه ده هم هنک آگاهی جما محمود آقا بگن و پیشکش و بکن نهاجی انشالله به حق هرکیا ده عشیرا هرکیا ده آگاهی ما محمود آقا همه پرس بکن مامو هرکی عشیرا هرکیا دیروکاوی یا قدیمی شکته یعنی بخاسی بافبیره و آگاهدار کردیه هم مثلا هنگ عشیره هنه دیروکا کوان یا نویساندی هیه بابو بافبیره وان یا ماموستانه یا سیلانه یا شیخ نویساندنه حتی شجره وان هنگ عشیر چه کرنه یعنی دو سردمه ده demek galiba zirek bun bafbide وان چه کرنه یا و هر کیا دیروکا و بخاسی هون زانن بخاسی جوراحتی گوتن شکوته چیه دیروکا هرکیا بحقيقة نسبة هركيا تشتكي نويسي نما وبوما ام بزانين دیروکا با اصل ما ام كي وهاتينا او ام يا ام بزانين اصل ما ام منطقة حدود ايران وعراق ام منطقة بيتهابي قديم بيتجاي الوردة بجنة منطقة كهي بجنة شيوا هركو بيداوا قديم مركز هركيا والجند هركي بي الوردة هنجي حدود نبينا هم يك منطقة بي زمان دولة العثمانية بيها اشتو حدود دانا بين العراق وتركيا او شيو بيا دو قسم قسمك بعراقي كرت قسمك كرت اولاي اوي ام هركينا ام هم الورد بيثاطر اصلي ما ام منطقينا بيش هنجي ام كي وراهاتنا ورد ام قديم الورد بينا ما تشتكي نويسين بلغي كي رسمي دزاني ام بيجنا ام كي وراهاتنا بس ام زانين يعني تيا كي هالورد بيجنا چارچله هركيا نو كعايد ورين بناوي هركيا او چا نوي هركيا او تيا بناوي هركيا بيجنا چارچله هركيا عايد شمزي نانا نوكا او منطقه اصليه هم هركيا شلات هركي هم الورد بيضل ام الورد هات اصلنا وهل هركي كيجي اصلي ونقريته ورد بمنطقه ام بيجين دخيلها نوما هركي اصيله ام هركي هم يكون منطقينا طبعا امر منطقي الورد والتوزيع بي إذا وقت خو ام خدان باز بينا نفوذ زيادة بيا باز زيادة بيا لوركم بيا محاولة كرد جيد نيو پیدا کن مثاتی خوری بود داشتانا هاوینا زستانا هاوینا جوید شو کستانا هدي بوان تشتید پیدا کرد بس اصل ام هم الورد مثاته لور هنا هين هركي لو كجي هنا شايب ناوي هركي بلا يعني لور هنا لو كهنا ام بيجينا وان هركي بنجيب او هركي بنجي او نستجيب او بابيرا ماوا او تسمية الورد وورقته لو كأو جوزي بارا بتر بتركات كون نهبل بعراق كون تقريبا 28 جندي الاصلي كوننا وارد تركا عايد وشمزينانا جواري وشمزينا بيجنوان هركي بنجيب اصلي منا امن نوان هاتي داري او جيب كجلب بوشن يعني هركي دو قسمه بنبجي يرأس بنجي هركي ديكيت بلاوي بنجي او يستجي قديم ماوا او يجي ام توزيع بي ام الكوكه ايراني وعراقي ايراني جهنيات قديم يجي الكوكه تركا ايراني سه محلاوت هي منطقه ترجا ومرجا ودشت بيده عراقي يجي الهوليري بيتاي والاكلي بيتاي
بجنه آخر هرکت بادینا بجنه ما هرکت سوران چون منطقه سورانه منطقه بادینا ام هر سه دولت ها توزیع بی و هرکت بنجیجی بارا پتر كونه عراقي ويجي كونه تركا بس دیگل هون یا سوران دنه ماشاءالله کردیا وی بهدینی خوشه اما ازماني خونه هلا ما احتفاظا بكده ما لهجه خو هوايك قديم هر كثير ما وفارستم هبيت تاخوي وامشي سوراني جي باقوين بس وقتی بخود قالك تاخوين هم لهجه خويا باديني تاخوي اما او هرکیه ایران و یه کردستان ترکیه باکور علاقه و هنه هم خدمتك نه يعني علاقه و چون علاقه هي تکلی هات چون هي تکلی هي مناسبه توازی سردانا وقتی هم بچینم چینه نوان وقتی هم تنتینه لان ما ید ایرانی اگه مناسبه کبید هم چین او تینه ایده زانه علاقه ما یشتو هرگاتیه مثلا یکی لال من برای کی جویل ایرانی بس ما کی جویل ترکا هم هر کی توینم هم خدمتی کی هر کی ایرانی و هر کی عراقی و هر کی ترکیه هم دهینه یک و مال آغاجی هم خدمتی کی نیتک مالنا اما یه دیجی گهداری آوت کن هم احترام های کدت گرد بله احترام آوت گرد بله مامو تدی هر عشیرت تک دبنگه هاوی ده مالبات هنا ام دبن مالیا جی قبیله هر کی دندر خدا چند قبیله نه یعنی چند شاغوی هنا یه بنگه هاوی هر کی اصل خو سه برای بابت رئیسی نه سیدا و مندا و سراتی سیدا و مندا سراتی بله او سه بابکت رئیسیت هرکیانه هم هرکی دو سه بابانه وید بلاو بی بله مندا ما مستل هریم ما عشیرک بناوی مندا هیه لهریم ماردین نافشاوی دیریک هیه yani وگو مندا او هات شمن گلو او بنگاه هرکیه یا سربخوی از نازانم بس وجی هيا عشرة مرابط جوانية نزانين بس مال كردستان نو زور تكرار بنوا ونويت عشيرته ونويت جو مثلا قندا دي من قندا كهي نوي وفلانة المنطقة كدي نفسي نوي هاي تركا نفسي نوي هاي نشي مثلا نوي كبينة بيجا إلا عشيرته مندا أصلي وان أو مندانا أم شو تشتكي بلغي كرسمي نيوسينك نيا إثبات بكتن أم أو جهينة كدر بس المهم أم هاد كيلو سي باب كنا متبلعوا یه گرینگ ناف هرکیه ده هر سباب أنا أساسا أوسيانا او سنه أوسيانا بله أساسا مامو أنا أز بوتبجم أز إيمان داما بله سأوي سراتيا بله يسيدا كي ديرا أويد بدري ظالم أويد هنا سيدانا مثلا هر سباب دائم يتقلق دا أين الأم هر سباب قد توزيع بيه هندك الكوكة إيراني هندك الكوكة تركو هندك الكوكة عراقي هميجي خدمتي كن هميجي بشتي وكونيت قهنا يكون هالكي مامو مثلا استا پرسکریک من یا یکی کسایت کی شب و مروه کی جبو گلی و گازنی خوابو که وی ورجم آقای هرکه وی ورجم جنابی و بس مثلا یه سیدا یه مندا یه سلاتا پیشکش وان کی شو همو با آقا وگیره دای یه وان باوکا یه وان قبیلا کیه يه مندا ويه سراتيا همين بله یه شو گو یه بلا مندا بابد من مثلا أزيليرا كوري محي جوالا هوي البادينا كوري نبي رشيد بقويل ترجوار نبي طاهر بقويل داشتبيلي أو أنا يسيداجي أغايت وان هندك ليلة هندك إيراني يسير جوان مثلا يد إيراني مشكلة قليها كبير إشنا ولا أغايت كل واحد يد إيراني جي شو سيدا بيت شمان دا بيت سنة بيت المشكلة كبير جرفتها كبير إيش مراجعتهم أغايت كدي أو منطقة وعايدوه إلى جهة توال سوق بادينا جهة توال تجمع بله مامو دنوا هر کیاده سیاست مدار سیدا شیخ دنگبیش عالم روشنبیر یل پیش درکتنه يعني عشيرة جرينجا عشيرة مزنة عشيرة هركا قديم چند شورش رویدا بالكردستاني همية دا بجداري واكرة هل زمان شعب الله نهدي وشورش أبوازدان يعني أو شورش رويدا حتى شورش نوكا غولان وأيلول وأوانا هركيت هم شورش دا بجدار بينا هم قوي مرويت معقل مرويت زيرك
مروت تشاونات السيتي رابي باش داريك توابي وهبي هم تشتدا وناحية دنگبيجا جي دي قوي ساغا دنگبيجا كي مشهور سهم كردستان يعني كردستان قوي ساغا قوي ساغا قوي ساغا دناسم بلا. قهداريا ويكي اوي هركي وي ما قوي ساغا او هركية هركي الجيانية لا بيجا من يستان السحر وفات كده بس لو كجي قوانيت وشريتيت هالرواجة كزورة هاي تشوف دنگي كي نغاب هذه قوي ساغا ودنگ بيجي دي جيبتين او هركي هذا وسياسة جي مروت باقليت وي باجدار بينا شغلشا تيجاشتي بينا كرد پرور بينا مقاوي دائما دفاع الملت خو كده موافق عليه خو كده هم شرا هم تشتاجي خوينه كزورا ريت الشهيد زوري دايات كيا شو من برس بكرا يعني او شري 1990 او پنابري باندور لوجي كده يعني تدي هرم هما همو والا بو قسمه كرد شون ايراني قسمه كاتنا تركي كسنا مالي هون جي هركي جي در كسنا مالي كم در كوت هم اغلبيه الى كوتنا ايراني هم جيت الى چون من حدود حتى حدود ايراني چون كسنا ما شاء الله هم يا جيت خو بردان چون بله هون هاتن خانيه والبيابون يا خراكر بون هي مخرب وندي وخانيه و هم نقول هوليري من خانيه مخرب كربي سلطان بي بل وقت رجيم هاتي اقل بردايه بله zarar وديت يعني بله برسك مني ديجي شو من برس بكرا يعني عشيرة هركيا بشي خال بيشن تدي هناك عشير قالك ميوان پرورن هناك قالك حليمن هناك ملان هناك سيدان هناك شيخن يا هركيا بشي خال پر بيشه يعني بشي خصوصيتي خال بيشه بتيبتي يعني هركي ميوان دوستا ميوان دوست زور ميوان دوستا اگر بيجم دي بيجن محتاجي عشيرتها هركي كتن بو ميوان كسنا بتهركي بو ميوان مالكون كريا ولا يالويجي مهمتر زور امينن بو دوستي خو بو كسي دخيل بتيتناو امانته او پر امانت العالم و بو جيرانتي جي كس هركي جيران خوشتر نيا او صفت سرکینه ترکیه بارنا يعني هم اسلامي هم انساني ناحیه دینی هیچ اسلامی ستاسد یعنی نیه نو هرکیه دا بیجم یکیشتو نبینه کنیه التزامک کامل برانبری دینی خود بیتر چه ناحیه طاعت و نویجه و روژیه و زکات و صدقه و مولود او تشتانه کسوی که هرکیه نیه بو دینی خود العبادة هم با عبادت خود یعنی گنده هرکیه اگر دو مالا چه که مالا سی مزگوتی چید کن پیش همه تشتکی شخو كرد يعني İslam cunavandar tişkivan namine İslam azizim. Hamu millet naxasım jî Kurd xwedîtî lêkirina wek kerem kir ehlê mizgeftana ê elimin yani ew kevne şopî berdewam bike pir baş e cîlên nû de. Hemû şoreşê Kurda jî herkiya şehîdê zorê day. Zor şehîdê day. Yani ew wê selmînîtin ke heme tiştî bejdar bîne amade bîne. هر زمان هر الكون ده وحتى نوكا الكون ده مثلا زمان شعب الداينة هدية تقريبا بيجم اصلا عدد كل زمان بس التشكيل الرئيسي هم هدي بينا بزمان اشتوان اسماعيل آقای شکاک مثلا مامي بابي من اسماعيل آقای شهید بید شنوه با پیره من بدین دار بید چند نسبیت هدی گدابین همه بدین دار بید چند پس مامي گدابین روشا کمین بودانا شنوه اسماعیل آقای شکاک شهید کرده خورشید آقای مامی با برای با پیلیم اوجدگه شهید بید چند کسی که دیگه با پیلیم الگه بدین دار بید شورشید دیگه خرابش داری وکر زمان کمارا محاباجی هرکی دسته که بالا هبی کمارا محابد لا محاباد مثلا رشید بگ آقای تر گوربیه هرکی زیرو بگ سیدا بید اوانگه طاهر آقای دشته بیلو دسته که بالا هبی کمارا محاباد دا و هرکی مجی وقتی هم هاوی نچونه کوستانا مجی دائما دعوان کرد یعنی با هنده هرکی تاریخ خوان پرشنگ بود yani yek kadimi yek şoreşi یه شورشی نو که و شرعی دماغی و شرعی داعش و جوانا يعني بقول لكم تعشيره هندي هركي شهيد دابن نوكا يعني بشكرا رئيسي الشهيدة هركي اللي برقم يك من نوكا عشيرة الله
و کادرت باشی و تیو سندشکلیت باشه تیو اداریان باشن و ناحیه خانده و خاندواری جی هر سال 1934 با پیره من مکتب اینا گنده من میرا خورم یه هنگه دائما التي خود تشجيع كتن اهتمام خانده بدن اینجا نوکه سمراوی نوکه وادار کویتن جیلی که می باش به کردیه و به معهد تکونیتن هندک بیت خلاص به هدی بیت کم نسر شده ما گره اعلامیت باشد پیدا بی نویسکارت پیدا بی پیشکشکارت پیدا بی تاریخ نویسرت پیدا بی یعنی عشیرتا هر کی نوکه لوریانه خرا باشا پیش کردن یعنی باش اهتمام به همه تشتدن هر تشتکی جی هر کی دایی و چون زور زیده کن زود تو ارگیرن زود استفاده لید کن زود جی خوب پیراد گهینه هذه توفيق بده ان شاء الله معمول جيرانه و كيان عشيره هنا عشيره جيرانه و يمزن يعني جیرانه ما گردی و زرالینا لیره به منطقه اصلی بس جيل ديت هاتي كوتي عشير زورنا عندك بتكتب ستخبي عشيرة كذا تحسب هل ديانا هالكي اللي حتى تتيا خبات مثلا منطقة بالاكي وسريكي سوري وسريكي خيلاني وسريكي إدي ده خاري ومنطقة بالباسن أو عشيرة هم جيران جماعة هالكي حتى تيا خاري أو منطقة از بخولي جابي وزرالي جيران المنا او بربریه بر اشغال همو هریمانا مانا لکردستان باشور جنمایه نابن عشیره ده تدی بری بربری نیارتی سالا دوام دکر او نما او چاندی هات گوهرتن نوكا هم تشتهات يقولن أو جوات شرط و مرجی نما مساعده ده نه زورا کمی زورا کمی اگر زاری که مشکلی که آنی بیت پیش نکوست تشتیت قدیم او مشکلی نماینه یعنی بربرکانی بین عشیرتا او تقریبا نوکه تفاهم که باشخر عشیرتا والگلی که جیرانتی و دوستاتی و شاوت کزیدت مشاکل زورت کمی ما مستد شونو شاهیه ده او قبیله هرکیا سیدا و مندا و سلاتیا به هفره گاف داویجن yani اتفاق هي شونو شاهیه ده yani keyf خوشیه ده نیارتیه ده اتفاقوان هي ما موجودة ده کس هرکیا اتفاق نیه گلک باشه اگر خودی نکردنی که هرکی توش مشکلی که بیجی که اگر هنده هرکی رو دبن نه ناسنجی بس دوانی هرکی اصلا دیست جواب هم بو هنده هرکی ملتزمن نه چه سیدا بید چه مندا بید چه سراتی بید او فرقی پینا کرد مجرد بس هرکی بیتن نسبت به برای ویا پسمانوی ویا دفاع علیت کرد هذه توفيق بده كاكي صالح براي ويا بچوكا لاوروبا ميواني هاتيه از میکروفون دریجی بکم برکی اوجی چند کرم که اونجی بخیر هاتنا برنامه هوش وقتی میوان هم اون معذوبان مراستی باش سلامت بله باش سلام تجيب خيراتي خودش ورازی به بخوش حالين صاحب خودش ورازی كرم کرمدار مگوهن لاوروبا بله از هولندا جيم نو هولندا بله زودهم شنو 25 سال است شو بله چما جعشیله دبیش خل جمع پیشید بشین پیله پیشیا دبیش قریب قطع آبید شه اون یور بيجن بله از شو بس فكره من هو اللي مستمر يعني وصال هي بين جار شش جار تيم هو يعني بله وهكي وصل بله بالضبط هم روجي طبعا جيانا ور باشا باشا الحمد لله بله هن جوا بي هركي الور يا جي هم ولاتي باشور يه وليدي يه هركي دفما بله بله هركي جويت لي كردت باشور جي زورت لي قالك لي جبوها بيني هاتنا هو بله چند مانگون از كورونا هات از نهاتم كورونا اجبرهنا بروين دي نهاتم بس نوكا درزي ما اللي داك فاكسينيشن او بروين دي از هاتم كم بيلوجي كورونا بله بله زور كيم بيانوكا بس كاك صار الهرمي يعني افشان روجا زدر مبالغ خداي تدبير كورونا بنيدت فينا بله بله التزام ناكن في راسي زور كيم وان شاء الله جي نخوش ناكن ان شاء الله دي بنبر بيتن بله بله يعني يمل تركيا هر يك ماسكاك بله بله بوزيفيا
وخد باريزن بله 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 ام بله جدولن بله ام جل لا. اوروبا عينتش بله جروجا ماتنا جيان الهرمي وقت برياك بله. ما شاء الله تشتغل بس دليما بيخوشك ام بينيجي يعني باعتبارنا معه بس ما زالك زور دست كورونا دي خلقي كي عزيز يما بيمر خلقي كي زور صح كات رحمه بس الله كان جي خلقي ما التزام بينا كده اسلوب برنامج دوائر كم التزام بتعليمات وزارة تندرسي كم بخو باراسني چون او نساخی که تو نظام چطور تید کنگی دی تجدیدی کی دی پیچیدن هندی التزام پیکن هندی خوب پاریزن هل مصلحت ملت دا و از دوباره یعنی ریکاوی برنامه از دوائر همه حرکات کم التزام تعلیمات خوب پاراسنی وزارت الصحه که نسبت کووید 19 بله لجمجي درزي والخوخ الساطن وما موجه الخوخ درزي دحب والخوخ كيم ويل هولندا بله بله زور كيم بيا بله بله دسبيكي ده بريشان اوروبا يعني قالك باندور لسر اوروبا كده يعني اوروبا تدي نخوشخانه كيمن سدم نخوشي كيما نخوشخانه جي كيمن جنشكا وقتا بلابو باندور كل سر كده راسي بله اوروبا همو قپات ببین بروی نخوشی یعنی الحدود هم هاد بنا داخستن بس نو که بشتی درزی و فاکسین پیدا بین و که همه بیاوا نها حبكي جيان نورمال نورماله تقريبا يعني بله. نقولي ستانو هات فرقي كده بله. سدونو بله. ان شاء الله جناv Müslüman او insaniyet همو رابع يعني çünkü insaniyet cik bebi yedi beladı be çineş خو bela bu dünyayı ev nahoşi umumi rastî musibet umumi ne insaniyet yani ne kan gibi zmiran kalsa بس بشتي حفتيها كديد الزور yani pişti cejne ya beri الناخي بري جاج كما هو cejna خل برناكن والله بعض التزاماتك من هولندا بروي هندي لازم بيوسم بلي دبي بقري ماري والله مانجا تقريبا ليله هون قالك بخير هذا السرچه قال ممنون قال سپاس بالتشجيع زي ميكروفون دريجي كك جوهر بكم او شي تماشاوان نجا كك جوهر جي براي مام محمود آغا يه küçüke يه بچوكه اشتمستره ما شاء الله والله işte جوانتر او باري عشيرة دسيوي ده يا لوما كتيا اتا بارسي بكا اتا او جي براي محمود آغا ما محمود آغا يه مزنه جوهر آغا از mikrofon دريجي بكم در حق عشيرة هركيا سلاف كيبكا تشكيون بيجن بخير بين سر شو سلام احترامات مهم عشرة تاركي بالمقابلة عليكم السلام جيانوا مام محمود آغاجي بحسكي وخشة يا شغله محمد الله شغله عمله محمد الله عشيرته مشاكل عشيرته الشرقية عشيرته إيماندية بروستي خليج داندية يعني أي والله اليوم خليج داندية أي والله شغله مشكلة عشيرتنا پیغمبر علیه السلام دوی سروک قوم خدمتکار قوم بله والله خدمت کنه باشه والله خدا ما الباندي جا شو تروبي ترجعي له شوي مثلا كي او موجعه كمان كوال سكرو هذا والله خدا عمري درج ان شاء الله موجي بری داد نخيل ماسيف مسيفا هون لجند تبانه وهنا لجند شيء لا لا جمد بين بانه يعني جي كده بله 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 قالك باشا خدا جورازي به بله تشيون بيجي وكيدن سلاف كي شركي والله سلام ما حقي هريمه ده حقي سلام احترام ما عليكم خدا جورازي به بله تماشاوانên هجا em li Kurdistana Başûr li gundê Masîf li Direşê ne bi serok û axayê Herkiya Mam Mahmud Ağa re heqê herêm û eşîra wî de em hevpeyvîn etkin bernama me çend deqê Kurd maye got biqede Mam Mahmud yani tewsiya we şîreta we ji temaşavana re ji Herkiya re ji însanê herêmê re çi ye وكم جديد يعني دمي او كاتي كم جوديتن ونها جوديد يعني شيلتي وشياج بو همو كل شيلتنا من يكتشتا ام هم يكون قرسي بين ام هم تبايق بين مشاكل اجا مهبن ودرنين
يكو دبجرين أم كل ملتك دائما ظلم عليها كريم من داس بيتن أجا أم بخو يكو دناجرين أم بخو حاولنا أم بن ريجر دستينا ندري أو تشتجي دهيتا وجوده يكو دجرنه مهم küçük Kürdi eğre bir şey, Kürdistan'a bağlı bir şey, boşu bir şey, boş ama biten ne bir Kürdi gibi. Sa esası Kürdistan'a mazın, sa esası Kürdistan'a roş ama roş halatı boşu evci ne bir dahil xo evci Kürdi gibi. Hatta tiyem sa esası aşireti, aşiret nahoş da gayet Kürdi gibi daima serkentiyetler, necahati başlatıyetler. Normalde da gemal babu kuru aile tabayben, vaziyet gala başlar aile kediye tabayben. جدوا من ملت مخرة أويا أم يكودو كتيبين مشاكل ودانين رتشوا مصلحة ملت بكن رتشوا ضهاتي ملت خوب كن بوجيلين يبوجيلي ضهاتي حاول دايم بيكوا دستقنا ودستق بين كل جهيتا حقيق خوب جهيتا دولة خدا مزدينتن بخو اعتماد سخوب كن بخو خوري وبتن أو دوامي رئيسية يادي كجي نفسي تشتاز دوائل هاتيات كم تبايك بن يكودو گرتیبن خدماتی را چاوکن بو جیرانات باش بن بو دوستات باش بن تأکید سگنجید خوب کن پتر اهتمام خانه خوب دن پتر اهتمام التزامات خود عشایری بدن یکودو گرتیتر بن حوله بدن همه بوارا خلقی خوب پیراب گهینن بو داهاتو جیلی خو حاضر کن طبعا اساس ما جیلینیه اگر جیلینی باش بیت پرورده کردن بوده هاتو وضع که عمده باشتر بیتن نسبت ما عین بو عشیرت عین اوتش صوبه و هست کم هم دمی تبغى يقبل هم المشكله ومشاكل اجا هم زوتين كاتشارا سر بكن نهل مشكله بتنمزن بيت بين طرفت مشكله بين ذا أوي درد سبينا واجب خرابا أوي جحيل واجب خرابا أوي آغا أوجب واجب خرابي برامبر عشرة أخو التزامات خود جيب كتر إن شاء الله همدي موفق بن نبى خداي مزن بارينا وأما وملات موفق كت مل جداسي وظلمي وزورداري خلاص كتن تبايك بينه إن شاء الله دقينا هدف خوجي. آمين أجمعين. يعني براستيجي وأني زمان جنابه يكيتيا كردا قالك مهمة. لازم او مسألة نابينا خدا بهلن يكيتيا خا ساز بكن او جوك ملت الدنيا وك انسان الدنيا قوم الدنيا دي تشجي درهبه برا جوان نجي محمود يكتي ام دقه هنا تشتكي يكتي نبي يكود قفتنا بزحمتها ما تجدز به شو هنجي تدي بكوبيا وكلمه خد خو خراوكي بلكي مامو يعني كماسيا كردا يا هري جرينجي او جملت درا قال لك باشن قال لك خبخة جهرة يعني داناخن جهرة من اجي فكر كم او تشتري انهم هذا هاي بس ان شاء الله اوجد شيء بمرور الزمن خلقي ما بيش كويتين بمسقف بيتين بدنا خدان شهاده وتشتغل درجه شوكن ان شاء الله يعني هم تشتكي وقت ويتن ما جي وقت ويت هذا ام جي تشيبي وبرو تشيبي نجي ان شاء الله باذن الله ودير باخذ يجي بارينا وان شاء الله دلي هم يونر بيت هم إن شاء الله. إن شاء الله. حبكي بخندنا يا بكولتوريا يا يعني جيلينو أزباورم إن شاء الله ووان برسكري كاراكن جناب قال. ما موجود خاندنه مثلا نسبت 20 مثلا 34 1934 با پیدیم مدرسه و اینا میرا خروج بندیم. او مدرسه نوی مدرسه هرکی سیاره. کتابخانه هرکی یا هاتچو. هاوی نالگه خود بره کوستانا. وقتی مالچون بو کشتن مدرسه جیگه خود کورسک وردت خواب سستانا تان نویره زور تأکید سخان نیست که با پیده مرایی که مسقف بی یکود پرورد بی زیرک بی دائما هست که ملتکه بکنیم بچوکیت وان تینان و گند لالو خود تینان دانن به مدرسه بس دا بخوینه یعنی او خواندن نوکه جی امریک دنو اما استفاده لوی خوانده کنه لوی مدرسه حتا نکنه او جیلید ام بیا خوین دوار ام قرينا اساسي مبوي مدرسه وبيدي ميجي مراي كيتي جيشتي بي مسقبي يكون پرور بي بابي من هوا رحمه خود له بكابيتن مثلا بابي من بين شش دوره اندام ديال برلمان عراق زماني ملكي آیلی هات بیزیلک یعنی چند ساله دو مامو؟ پیش 58 بی پیش 58 بی 5 دوره 6 دوره سرک اندام پارلمان بیا تقریبا سالت 48 تا حتی 58 اندام پارلمان بیا
دائما تأكيد سخوانيت كده روشنبیر بو يعني روشنبیر بیا بخوجی قلم هبی خویندوار هبی فارسی زانی عربی زانی بابا میجا رحمت خود باشا وفات کرده او بیا سلوک عشیرت عین نفسی نهج بی و قوتر جو باشتر جبی و نزعا کردینی هشتا لالو قوتر جبی دائما خدمت ملتت کرد عام بفرق جدایی نبیجی او هاتیان او مو همیه وکی یک بی او جی هم خویندوار بیزی عربی زانی فارسی زانی وجيش به ميراث هاوي ميلاد هاوي استفادة كده طبعا يعني. اوان ام ترجعك من موان ام ضانينا مكتب اذا خدمت كده خانه او دمجي مكتب كام بون يعني الهرم ما تنابو شو الهرم كرداش بني ده تنابو ليه جواره بو از بابا يعني- كم خر كردي جندي كردستاني غير ميلا خور سالاسي وچان مكتب يعني اگر شارع هبي قضا وناحيه هنجي هبي المكتب بس جندا تنبين بس ميلا خور با بيري من دو مكتب موافقت ورگن یک بو ميلا خور یک بو گردستين بو هركي بادينا دو مكتب هنجي دانا دوكجي او اولياتي تو مكتبه والپرورده هولي طلبه كي بينا چند بينا چند سالا برنامه بيا پاشي که مرحله دوی که دست بکرده سالا شیست که دوباره مکتب اینا و ام طلبید توی مکتب اینه سالا شیست می آخر دست بکرد و همان نوجی به عین نوع مدرسه الهدیه سیاره بی بله تماشاوان هجا ام ایرو لکردستان باشور لقضا صلاح الدین لگنده درش به آقای هرکیا مام محمود آقا را حق اشیر و هرماوی ده محف بیوین دکر راستی دمام هدی بداوید به بلکی گلک تشتگو هین میش مام محمود آقا پرس بکراه بو بس دمام کرت بداوید به مامو شغل 5 دقیقه دما برنامه مامایه yani اون سلاف که هرکیا را بشینن داخوازه و پیشنیاره و بوی هرکیا بوی تماشاوانا چیه کرم بکن؟ پیشکی از بخیرات هنگو کم کرم هنگو از یه تگزور کشا هنگو برنامه رهبر تیوی هنکاتی اینا ترکارا هنکات هنگو از یه تکشای و برنامه سعشیره تاما چیکن ام گل خوش حالین خیر بین سر چوا خدا جزا و جی بدتن خدا به هنگو خیر بنوشید انشالله هنگش توب سلامتی هاتینه و توب سلامتی دیگه نو بنگیر خو و من غیز و سلام تایبت تی بو عشیرتا هرکی بو هر سه بابکت رئیسی بو همه قبیله دیت هرکیا چون هرکی بخو اساس و سه بابکت رئیسی نه بابکت چند قبیله نه مجموع احتمال حتی 40-50 قبيله هبنا وهركيا او قبيله جديد ابن برابا بيجي مجموعه كل من ريزه هاي بوهم يا هاي من قوه دي قوته الزوايل كم تبايك بن يكودو قرتيبن خدمتا يكود كان خدمتا عشيرة اخو كان خل مشاكل تشتادويت بيخن تبايي بتتعمل بين قدا وجيران يدخل باش بن عشيرة الجيران باش بن خدمتا يكود كان خدمتا ملتي خوب كانوا خدمتا ديني خوب كان وان شاء الله خودی ده همه که موفق کردن هنجی گلب خیر بین سر چوا اگر جنابه وجی سوال پرسه که امجی سپاسی خو پیشکشی جناب او ده پیشکشی همو عشیره هرکیات کنج بوی و دلیه خو یه گنده خوی عشیره خو بکر براستی صحبت خوش بو صحبت گش بو بس دمام بداوی بو اگر مساعده و هم امجی برنامه بداوی بکن بله تماشاوان هجا دماج بو برنامه ما هات بو وقتاندن بسدم گو بداوی بو لوری برنامه ما قدیا حتی هاو گشتنا برنامه کیده تنگی و تعالیه نبینن امانتی خدا بن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته